سلمة. سلمة أنس بن مالك ماته رسول صلى الله عليه وسلم لوگی بتا اولی مردارند گوڑا چوکی بتگی نغیر ہمیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا کہ یا ابا عمیر ما فعل نغیر انس بن مالك کسترے برات بتا ای یا شپیہ بزا وفات بتا اشیا چیران اسی ابو سلمہ اتکا مرد لوگا اشیا زورتا چوک پنچی تہا کتا یا جاگے ایر کتا لوگ تہا کہ مردہ نہ دیتا تا مرد اتکا بچارے جنین صبرا تا مرد اتکا وتی لوگ تہا شامی کتا او جنین اشگما وقت وابی کتا جنین دلا بچارے ورندا شپ وحد مردا گوندو جوس کتا رندا گوڑا آل داتگے ای امانت اللہ رب العزت زورتا بچارے جنین دل صبرا دومی روچا ای واقعہ کیسے بتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلى الله عليه وسلم ایک دعائی داتا وشی بارک اللہ لکما فی لیلتکما اللہ رب العزت برکت ما بکاش مشبا قول اشیاء ران ده چوک جنین بتا ده چوک حافظ قرآن و ہمیں ابو سلم وفات بتا جنین رسول صلی اللہ علیہ وسلم